Dobrodošli u novi klip. Danas radimo na zahtjev vas, svi koji ste pisali da hoćete da vidite nešto o meni, da snimim džabu. Pa smo evo došli u ovu prirodu ovdje da snimimo. Kamerman pokaži mašinu koju smo kupili, tako da ajde da pređemo na stvar. Ovo što vidite ispred sebe jeste Citroen C4 iz 2007. godine, 1.6 HDI motor sa 90 konja. Kupljen je pre možda mjesec dana. Da se vidim, kamerman? Dobro. Proveravam zato što u vas još novu opremu instaliramo, pa sunce, vetar, ali dobro, ne vidim. Kupio sam ga pre više od mjesec dana, nikako da stignemo da snimimo, jer imamo i svi obaveze, ovo radimo čisto iz razvojnog, tako da imajte razumevanje i za nas. Ovo što vidite na meni jesu nove AA majice, AA tutoriali majice, koje ako želite da ih dobijete, prijavite se u komentarima i napišite želim da dobijem majicu i onda ću sve vas dostaviti na dokumentu u Google i random ćemo izvući 10 srećnih dobitnika, tako da lajkujte klip, šerujte, prijavite se na kanal i kada sve to uradite napišite u komentarima odradio sam sve ili nebitno prijavio sam se i napišite vaš Instagram nalog ili Facebook preko koga ću vas kontaktirati kada vas izvučem. Majice su evo prijatne kao što vidite i zanimljive, tako da ajmo da nastavimo sa klipom. Mogu da krenem za nekim mjesec dana je tu kod mene, pa eto mogu, iskreno ne snimam, nikad nisam snimao ovako nešto, tako da oprostite ako nije sad nešto naj, ali svi se zezam ovdje, tako da imajte uvjerenje. Na brzaka mogu da vam ispričam njegove prednosti i mane koje sam ja za ovih mjesec dana nekih korištenja video, pa ćemo onda krenuti da snimamo iza i unutar kabine. Evo kamerom, ajmo okolo, prati kamera prati. Kao što vidite na njemu su ove gume 16-ice, 225, 55, 16. To su došle sa njim, tako da bit će neki kadar sad tu, će biti sad ću dobacim kako se okreće točak u toku vožnje. Tako da to ćete sad vidjeti. Imam namjeru još neke stvari na njemu da menjam, ali za početak ovako izgleda, pa ćemo naravno nastaviti. Za prvu manu koju sam primetio, to je zato što je ovaj okvir tablice. Kao što vidite, dosta nisko stoji ovdje i već sam ga nekoliko puta zakačio, jednostavno čim je neka malo veće uzvišenje, ako idete njuškom napred, znači sve sam ovaj donji deo tablice okrnuo, tako da ću morati da se podigne ovaj okvir tablice za nekoliko santimetra u vis. Možda neće biti estetski najlepše, ali je mnogo bolje, jer ako još par puta ovo zveknem, tačno će ovaj donji deo skroz da se polomi, neće ga ništa držati, može da, iako je tablica ga drži sa strane, ali može onako da se fuljne dole i da padne. Evo da vidimo i to sadi. Mislim, evo kažem, evo još jednom snimamo ovo čisto eto iz razvoda jer ste vi tražili, nikad nisam kako su gornje tablice mnogo više podignute i nema šanse, a prednje, bukvalno su prednje, a donje su na toj visini, baš velika razlika. Tako da ajmo sad na brzaka ćemo otvoriti, evo da vam pokažemo unutrašnjost, krenut ćemo od gepeka, mislim stvarno ne znam koji ćemo redom, ali evo, neka bude ovaj red. Znači gepek je stvarno velike površine, tačno kolika je površina mogu da ubacim sad, evo da vidite, pošto ne znam napamet. Kamerman snimi ovo, znači imamo dve zanimljive pregrade koje se nalaze ovdje i ovdje, koje isto možete da stavite razne stvari. Zatim, pored svetla imamo dve kuke, dve tu i dve tamo, koje možete iskoristiti za stavljanje nekih kesa ili da se jednostavno stvari ne tumbaju po gepeku. Ono što je dobro, snimit ćemo klip i bit će klip i u ovoj šafilici, ali to nastavite da gledate kanal pa ćete vidjeti. Jedna zanimljiva stvar jeste ovaj dodatak, koji se tako stavi jednostavno i onda tu možete staviti bilo šta i to stavite flaše, čaše, nebitno šta god i to će isto držati, neće se stvari tumbati po gepeku. Kada završite jednostavno zatvorite, to je to. Ispod toga imamo rezervni točak sa alatom. Pošto u pitanju dizel agregat, znači stavljanje plina iako nije moguće. Zadnji deo automobila. Kao što vidite, zanimljiva stavka po meni jeste ovaj naslon za ruku. Se vidi kamerman, nadam se se vidi. Nadam se da se vidi. Kao što vidite, možete da birate da li hoćete naslon za ruku ili ako hoćete da žderete, da pijete.
otvorite jednostavno ovo, se vidi, evo priđi sada se vidi bolje, evo vidi se odlično. Neka ga tako taj kadar. I kada završite jednostavno to zatvorite i to je to. Snimili smo kadar kako se okreće točak i nosač je pukao, ali nema veze, bitno da smo snimili kadar. I sada snimamo iznutra. Unutra, ono što prvo primetite jeste stvarno velika površina i prostranost koja je prisutna u kolima. Ono što prvo i što je meni veoma bitno, to jeste štelovanje sedišta. Dobra stvar ovih sedišta jeste da imate ove 3 ručke pomoću kojih možete da nameštate sedište u visinu. Znači ako ste niski podignete ga, ako ste viši spustite ga. Naravno sedište koje se pomera i pod uglom, napred nazad i ovaj lumbalni deo birate koliko će želite da vas steže ovaj naslon u leđe, tako da je stvarno udobnosti i samo podešavanje udobnosti na visokom nivou. Nismo snimili ključ kako izgleda, inače ključ sam zamenio ovo kućište pošto je bilo dosta pohabano i bit će klip o tome kako sam ovo kućište zamenio. Ključ je skakavac, kao što vidite. Imamo komande otključavanja, zaključavanje i paljenje svetala na daljinski. Da krenemo s leva na desno, imamo ovde komande, sva 4 elektronske komande prozora, napred nazad, takođe i elektronsku kontrolu retrovizora, što je po meni ok za prozor, međutim stvarno što se tiče elektronskih retrovizora, po meni je to skroz nepotrebno, jer koliko ćete puta realno da podešavate retrovizor, jednom ih podesiti i to je to. Tako da stvarno to je po meni skroz nepotrebno, ali ok. Onda imamo recimo što se tiče sitnica, imamo recimo veliku jednu ovde ostavu u vratima, pa onda ima druga ostava u drugom delu vrata, onda imamo ove kaseti, ove za vozača, takođe i za suvozača, imamo ovu jednu ostavu, onda imamo ovde takođe ostavu ispod menjača, gde se ispod toga nalazi OBD adapter za povezivanje sa računarom. Imamo ovde mesto za jednu flašicu, imamo 2 mesta za upaljač, 12 V, kao što vidite stavio sam jedan Bluetooth transmiter i pomoću koga pušta muziku i jedan USB punjač za punjenje. Zatim imamo veliki naslon za ruku, kao što vidite on se pomera napred nazad, takođe unutrašnjost u kojoj može stvarno velika je, znači može stvarno dosta stvari da stane. Sama kaseta ispred suvozača, ne znamo koliko vidite od sunca, ali takođe ima dosta stvari koje mogu da se stavi sa strane, takođe i unutra, a takođe ima posebna gore ladica gde se stoji ova servisna knjiga. Iste ladice kao što ima za vozača, ima za suvozača, kao što vidite napred, pozadi, daljinska kontrola. I ajmo sad da pokažemo kako izgledaju merni instrumenti kada se da kontakt. Znači imamo ovde veliki centralni srednji displej koji nam pokazuje temperaturu, vreme, datum i kada takođe upalimo radio, sad neću da palim zbog copyrighta, ali evo sad ćemo samo na trenutak, evo gasio sam da ne bi, i evo znači kao što vidite piše koja je stanica uključena, RDS znači podaci o pesmi i tako dalje. Onda ovdje imamo znači audio uređaj pomoću koga se znači kontroliše muzika, a takođe se kontroliše i sav board kompjuter. Takođe ovaj znači displej možete da koristite za board kompjuter, takođe evo pošto je sad recimo upaljen radio, vi ovde pritiskom na dugme mode birate da li želite da vam prikazuje radio ili recimo potrošnju. Takođe imate ovde dark, tako da možete da ugasite recimo noću da vam ne smeta, možete skroz da ugasite displej, možete i ovako da bude crno, samo da pokazuje koja je radio stanica, temperatura i sat, tako da možete da se igrate sa tim štelovanjima jako puno. Ovo je samo znači podešavanje za muziku, ništa tu posebno, audio uređaj i ovdje imamo digitalnu klimu, znači to je dvozonska digitalna klima, sa ove točkiće podešavate temperaturu za levu i desnu zonu, možete takođe i da bude isto, ovdje se pali sam uređaj i podešavanje ventilatora kao i samih zona.
ispred vozača samog nalazi se obrtomer. I imamo set kontrolnih lampica za migavce i svetla. I evo sad ćemo da upalimo da vidite kako to izgleda. I evo, upalili su motor i pokazuje nam, znači, obrtaje. Kada damo gas, kao što vidite, povećava se broj obrtaja. Ovdje ispred imamo kontrolnu tablu sa svetlima, također i migavcima, pošto ima prednje i zadnje maglenke, tu se pale prednje, a također i zadnje maglenke, kao što vidite, prednje i zadnje maglenke. I imamo najzanimljiviji deo, to je ovaj gornji displej koji pokazuje trenutnu brzinu, pređene kilometre, količinu goriva, temperaturu, da li su svi vezani, nisu, i koliko možete da pređete kilometara sa trenutnim gorivom koji imate, i razne druge informacije poput trenutne pređeni broj kilometara i tako dalje. I evo što tiče praktičnih detalja, zaboravio sam da napomenem, to je ovdje sa suvozačeve strane imate u jednu kuku ovako, isto, i na koji možete da okačite kese, na primjer nakupujete kese i tu okačite da ne bi vam se stvari tumbale, kao što imate pozadi. Gepeku također imate ovdje napred u kuku i možete iskoristiti da odložite sitnice. Također sitnice imate i tu, kada sam dole, ručne i ovako. I to je to što se tiče ovog klipa, nadam se dopao. Ako želite još ovih klipova, rekao sam što treba da radite, prijavite se na kanal, napišite u komentarima za majice i pratite me i dalje naravno. Biće još zanimljiv automobil, neću vam reći koji je model, ali vam reći da je 2600 godište, da prešao samo 50.000 km. Fabričko stanje, biće i on uskoro na kanalu, nastavite me pratite, a ja sad odam, pa se vidimo u nekom drugom klipu, ćao!